Benine Minister wa michezo aja kaunti ya Meru Elias Murega haugite tayari nari na wiru wa gukire bia wakirithuki mbithi mono kiri michezo kenda kuingia bobo. Murega augite akagwatanira na MCs wa Meru na gwika michezo ndene ya wadi chao kenda gukire bia wa bianthuki mbithi. Baba Marion Karugi atumenyithia nkuruke ya njira imwe ya ukiria wa bianthuki mbithi muno kiri mubira yo Mauru atongerie mwanya batongeretwe ni waziri wa michezo wa kaunti ya Meru Elias Murega ni baimberetie MC wa Igembe East Titus Murithi kianine kia Kaurene kiri tournament ya Kabamuri ogerie bonga shabiki wa kwa mpira final tugarware nkatho nyingi sana onto jabo kwa twashangilia mpira ndona anto bena wendo mpira namba 2 chogerie bunge ya Meru County Assembly nkatho ntopa support na wendo akiaria waziri Murega na wete bena mubango yo kubangania misetho iji kiri wandi cionthe na kinyamba kabangira misetho ingi mwanya kuringana na kigina kira MCS batengera rwangirwa misetho na ngotike twana waziri to michezo wa timu reka namba 1 namba 2 ka request waziri na timu yetu beba runyakanya at least kino stadium wachedere baonje kino rondo baba kwanja kyani karibu onge tuweza na commitment yetu za thirikari ego support agenda young people na specifically mantu zegie michezo kwa mheshimiwa Jau Oromberaza on behalf of mheshimiwa Jawe governor wetu ro ututongerete county his excellency Reverend Isaac Toithinkia mantu akieni guchethera stadium bangania batu tuirede ko bost yarea antora grand tournament yeye ni mbia chemungo ya muntu na chora bao nonto mwasi ando noro ari kombere ndegere mbia ari aguruta lakini once tuna waziri omoro ngomyanga bano ekutotenga mbia cia county na guruta ngwe so ite mbia cia county batu tukageta michezo eze every ward na ikyo na aro twina MCS bezeta gushudia ba different ward na tuga party na abo ikenda tumba kugitaire itawa Governors Cup na Governors Cup ni rea kethro include tiga muchetho jwa magoro akika na football but tukonora tuga incorporate michezo wingi za dart michezo za volleyball michezo za rugby athletics na michezo wingi depending na budget area tuga karande na waheshimiwa bombe tukurukiria the department ya transport na roads tukawatana na esimiwa beto bonde kopwethia iwanja bieto especially grading our fields kenda nyingi misetho yetu yomba kuendelea ni bawete baeta na mbere ukirie wa bi kirinthuki mbithi nonto ni tethera cia baba ingi batatonye ndawe ni ciambogita kana kurira miangone ingi ya kinthiguru na tugoria lice vijana bena talanta teoma na ngo itekia twena thirikari ye engaba na ututhikiria tokari kwa kweli kuinua vipawa bi kena to make sure at least ana baba tata ke manto drug and substance abuse batata ke manto yale tininje pregnancy kenda na beto bombo tana mbele boya ana beto bakari barea bateta na ala kunywa bangi na kunywa drugs na other things baketha barea bari occupied na wipo to kwenda county yetu thirikari kenda nyingi tumba wita na mbere thirikari Reverend Isaac Toithinkia committed gokeria vipawa na aza mashinani na ondeo mo barea baga spearhead agenda unkuona kwina talent aza Kiengo kana aza Igembe East na wodi wingi tupangane pamoja tuweze kuendeleza michezo hapa gatuzi letu na Meru County. Nikiripotera Weru weekend kumembe Baba Marion Karugi wa Kenyua.